UMP ka Voice of the People Party VPP na Shillong Constituency u Dr. Ricky Eje Sengkon omtang baula pensngeu ya kimat ki jura ha jing ai jingkran ka baning kong jong u kum UMP ha ga darbar Lok Sabha ene ka wei ne kimat ulara on pensngeu sya ka sarkar ha ka baula ikedu rengkat ba ka jingtho bakan tuklar lemno ha ka bansna on bahano ya ka National Highway 6 hapo ka jela Meghalaya. Haba IT ya ka dorkhas sya Menteri ka Road Transport and Highway Unitin Jairam Gadkari haka historik unaitung u Dr. Ricky Eje Sengkon ulaong ngagarpat ya ka office jongpi ban sego bha tuklar bat shim mardo Ricky senjam batan kam halor kani ka kam kanang bakan wengi ki jinge jong ki pajba ka jela ku bala kedau haneng susu ulaong ka National Highway 6 kadai ka surok ka bakongsan bha ka baya ilba ka jela Assam Meghalaya Tripura bat ka Mizoram Kasurok National Highway 6 ka pendiaso ya kisor ke bakongsan hakini South Ligi jela bagentop ya ka Jorabat, Shillong, Jawai, Silchar, Aizawl, Agartala batkut hajat ka kaput ka India bat kari Myanmar. U Dr. Ricky Eje Sengkon susu ulaong ba ki benta jang ka surok ki bahap apo ka East Changchai Hill District kadai ka pelajot rathai bha. Kamtam ha ki benta na du Jawai hadu rata cara. Ha ka ba ki nonglek nongwan ki haban mat ya ka jing sosat tang na ka jing sniu ka surok. Kajinglong jingman kelanang seniuk susu haka porliur bagi breu ju sakut daki sengi hasurok banpoi syaka jaka bagi temu banlej. Kanai kelaya lakato kana senam berkelawan ra ya kijing bakrau na kajing duk kamai gaji matwat kajing duk kimen simbreu ulaong.